In manusia long niya tungod mong pailmo, nabahagi na siya nagtuo. Hika isa rin ha mga bahagian at awakan pirka niya, alladhina jama'u bayna al-ilmi nafi wal amalu salih wa haula'i kad hadahum Allahu siratal mun'ami alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafika. Bangkitan niyo makaagad di hatumpukan panagnaan, way na problema, way na kasusahan. Sabang sadya kihatihan niyo kainalong si mga ulama, impir ka panagnaan at tawabahagian sin tao, himasil siya sin ilmo, sila na yadtu innahambuog, jama'u, o istima'u, nahambuog sila, haantara sin ilmo nafi. May tayat tungyanan ilmu nafi. Inhati sin ilmu nafi. Long Hethek Fawdan, Abdullah al-Fawdan, wan nafi yankasimu ila kisbain. Ilmu nafi long niya amin ilmu magmumpaat kanya dunya akhirat. Hatau himati yaun, nabahagi siya paduang kabahagi. Hika isa, bahagian amuna in ilmu yaun duun na nuddu ikanya in kasara-saraan sin agama Islam. Muna-muna impuunan sin ilmu yan wa asluhu, impuunan niya wa huwa tauhid Allah. Amunan ilmu panauhid tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ka maksuran bang maita kita niyo pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dua rin ha mga bahagian sin ilmu day sab mangmumpaat. Sarta dain ha mga sara day sab siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in ilmu long si mga ulama, ilmu ikapag mumpaat si manusia, ilmu dunyawiyah. Aun day sab ibadat day sab siya, biyasin munal wayruun kawiniliang atawa wayruun day sab day na mga parkada, amuin makabaak kaudo sa bang mutinggalan, biyasin mga pag-iskulini, education, yukum siya mubah. Ida ko magdusa, amuin abutan kau sin kamatay, long sin mga ulama, misan ingan mo, di mo masulat. Di ko magdusa. Sumagawa ibadat bang imaksud mo pamarayaw. Makakawa ko mga course, katoy ko mahinan ko mga doktor, mahinan ko mga engineer, mahinan ko mga master in ini, aun kapaiddahan papagkahumano siya, bilang siya ibadat. Sa tumtumun na to in sa laggu-laggu amuin magdo sa to ni manusia amin ilmun nafi nanuddu isya paparkala hikabatug tapaaga masintuhan dabul alamin. Amuyad to sabab ini mga palangguan na agama Islam mabaya kita mabaya kaya baita sin rasul apabila kita mapatay asuhon kita simpangasuwo hatungod sinahasil tabang unin ilmu ta piangaddi ta diha dunya asubuhon kita niyo to. Wal amalu salih. Ibanin ilmu niya yaun, piyaghinang niya sininang marayaw. Piyaghinang niya, nag-ibadat siya, nagsambayang siya, haaturan sin sara, amalu salih. Bangkaw makarumug ha Quran, alom sin Quran, iban hasun na sin Rasul, amalu salih, long sin mga ulama, inhinang niyan kimugdan haaturan sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala, iban hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimakna, aun day sab mga hinang marayaw pagkahatihan ta sa wala kimugdan haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na misampas siya hinang marayaw hatat kala long sin mga ulama wala kimugdan haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iba na sunna sin Rasul, di da siya matawag amalus salih. Na long nila sila na yadtu in mga piyanduan hadahum Allah siratal mun'amin ay siratal mustaqim. Sila na yadtu in mga manusia piyanduan sin Allah Ta'ala padaan sa buntul-buntul. Di na sila malawng, di na sila makapanglawng. Piyanduan sila sin Allah Ta'ala padaan mabuntul. Bukon ka bang kita niyo sumambahayang?
ihdinas siratal mustaqim. Siyusukat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pandui kami padan mabuntul. Siratal ladina an'amta alaihim. Biasin mga sila, atawa biasin kapandu mo, kahindu mo, pamanga sila. Nakauna rin kamu, mga kanabi-nabihan, iban si mga kasahabatan nila. Alaihim minan nabigin, sila na yadto muna yung mga kanabihan. Wasiddiqin, iban si mga taubunal. Bunal impangahagat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasuhada, iban si mga sila suhada. Miyatay nagparang sabir hakal na sinagama Islam. Wasalihin, iban si mga sila tao. Pamumukuhan adat hapag-agama. Inhinang nila katan haparkala pag-agama. Kaya pagmumpaat si mga manusia. Biya na si mga kasahabatan. Wayroon kakahinang nila malengkan. Bang di ikapagmumpaat hakabuhi nila. Iban sila inahinang tiranan dan nakabatok kita nyo pakasabunalan. Hangkan nabang aun dapat impag-ibadat na to. Kaya wajiban to kaku iban kay mo. Inupihan mo, hapag ibadat mo, hapag sambahayang mo, hapag puasa mo, hapag jakat mo, hakatan amal ibadat mo, hisiyo, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din kaniya, mga kasahabatan, radiyallahu anhum ajmain. Hikamatu kanila mga tabi'in, inhikaupat mga tabi'ut tabi'in. Sila yadto imapatut kawajiban kau umupirin kanila sabab aun din kanila kaya baita kaya saksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin kaibanan mga kasahabatan buhi pa sila diyang layan na sila tausulga sabab simpang himunnakon nila iban lingkat simpang iman nila iban sin kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala wa hasuna ulaika rafika. Iwan si mga sila amuin, marayaw uupihan, sisinguran, pahinang marayaw. So bang aun ilmu mo, nangangadji kau hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala bang man ikhlas, kalau kau hilamod sin Allah ta'ala hajumlahan, perkatul awal. Dahin ha mga panagnaan, tumpukan si manusia. So way bihayad to, bang aun ilmu niya supaya magmumpaat bang in ilmu niya yaun kiyawa din hakuran iban din hasunna way na pagduwarwa piasibu kau sin Allah ta'ala pajumlahan liyamud hajumlahan sin mga kanabihan iban sin mga kasahabatan iban sin mga parang sabir aun pa ba dumayaw manusia din ha mga manusia nasabot ini way na mga palanggo nga agama Islam.